morning, church. How are you? Thank you. Mandi, Bulise, Befundisi, Bonke, Abakoyo, Dada, Omama, Abantabacha, Bonke, Egameni Kristu Yesu. Kauke, Undibulise, Lutusatan wako. Bese kuhamba nje. With a smile, please come to the front. Ma ngipinde ukubulela utata umfundisi umyalo chairperson wabantu abatsha na bonke abantu asebenzisana nabo ukusingatha nomhlangano wayimpumelelo okuyize okusenhlizweni yami sekuthethile. Thank you very much, sir. Nabo bonke abantu asebenza nabo. Iyouth yonke. We love you guys. Mangiphinde ngokukhethekileyo ukubulisa iindwendwe zethu ezikhoyo phakathi kwethu ya uNkulunkulu makalugcine alifihle egameni likaKristu Yesu. Amen. Umhlaba omde umama uyahamba nabefundisi bayahamba khona abazalwana bahamba nabo baya eManfred. Friday silinyalelwe ngabazalwane belezi conference esuke eManfred baningozi yemoto kwakhona abazalwana esibaluzayo bathathu. So bayahamba ngokubaya lo makhaya uba ixesha liyabavumela bazabuya nasesibhedleleni to visit abaadmithiwe. Sisondelelwe ngabazalwane bathathu ebebesiza kule nkonzo basweleke endleleni. So baya kulo makhaya ngithetha phakathi bengendayisho nalapha into ethi usafuna siyiloze nto leyo esingasoze siyenze leyo yiloze. Uyiloza okuyinto esingasoze siyenze nini. Okwesibili singasoze siyijike le nto siyithethayo. Sihamba sonke futhi asinandaba-ke noba abanye abantu abaphanga phandle bayibona kanjani loo nto. I know mos into yoba ukusweleka kwabantu besiza enkonzweni izisa intandabuzo kakhulu nakubantu abakholelwa ku-stable. Ifana noba singaze sithi sihlele la endlini ukholapse le holo isuwele lapha ngaphakathi iyawuvusa ukuthetha kubantu abaninzi abangekho apho nabalapha abasindile ngakhona izinto ezininzi abazithethayo. Khona into efihlakele cela uthatha umfundisi yela cela nakhona abantu abaninzi abasukele nabalapha
ekusafuneke kwenziwe ukholo lwabo, so that ezinye zezinto ezenzeka ebomini babo abangazilindelanga bakwazi ukuzazi ukuba zinento kwenza nokwakha nokuqinisa ukholo lwabo. Not yonke into eqhubeka ebomini bakho is from the devil. Ezinye is from the devil ngokuvuma kukaThixo to strengthen your faith. Siyama sonke. Kakhulukazi njengoba sikholwa through uYesu. iBhayibhile ithi ubomi bethu ke ngoku bufihliwe ndawonye noKristu. So ibonisa mhlophe ke ngoku ukuthi anything eyenzeke kwamini bakho uThixo aware. Andiqonda nendivalo. So sicela ukukhulula abazalwane bayosongela lapha kulomakhaya bayahamba nje ngoku bebazokhonza nathi bazayishiya phakathi ukuthi bayahamba nje ngoku ndicela sibakhululeni bane asikafumani nto ke ethi kulomakhaya ingcwatywaneni. Ngiqala intshumayelo yami mos ngenothi ephezulu ne iphansi ngiqala ngomphanga. So ngicela sibakhululeke bahambe. Alright, ndicela ngithathe leli sifuneke beye kuyo. Ngifuna kungizoqala abazali kuba bashiye 600, kwesibili bashiye 600, kwesithathu bashiye 600. Ngicela uyinikwa ngoku lo mali. Ukume kwanike 10 rand. I don't need 10 rand, I need money. A serious money. No, don't talk. Give me. The 10 rand, please. I sent the convos and reasons.